sip na kapta ka program tempur ka ajar arpulai di mungkong play lang ya boro ki kur ki belewan banyak benta pan napata gitu ki perlok perjor lana ki kur ki jat ki bayu benta kana ka tournament banta sunan ki bom semlala banyak dan benta benta gamet ni sasa ni sepi ki kini ki video ki bangile benta kapan pen sisa be japi ya ka kur ka ba ki kendo banno Tela karpat ikino kino kikur ki be kendo kamtam timret be kendo ningkong ya kalau runiang kinahap jele be dah kasih bersedang timna ka benta ka kur ka bahe ki kendo kendo se kin jele be ha kasih ka bersedang dekana ka por sedang no ya kana ka halan usip na kapta ka program timkul ka beret te karpat be din be ni sebentalang penyerap ara tri slip kemudian selai ha kata ka benta tene dena ka benta katimkul kabaret budan kan riu ketai bahet ni selek aden. Kemudian penyerapan pensim nukong artli slip nak kapenta katimren. Mana budan benta timren. Basaiman, karsang mau, nomusap, karbutira dan batang, lauriniang. Toh sim na sim tak cimeta artli. Sim no cingga. Penuh diam, penuh gaj. Katang mau batka mau na. Karmuti batu salma. To sim saya mah lah. Kalau ada saya penyerap sim nak di peta. Karmuti lauruniang nomor 0 ada di sidang ungap dari cuma kesan. Sab berkerjana nyerap yang pan betul nak oh tu le kendo goyang ben macam senyum lo kendo goyang Tah, mudah penyerang. Kelah. Boleh melau kelah. Praktik ya. Menang jeri. Bermula jadi. Menang jeri.
sekapta ka bokut nak kapta kene ka intro jum ka program timkur ya aku boleh nyepi baru aku boleh isi bentalang nak kapta boleh sekiru ya kene belalai ha kabasyai nak kapta ka program nak kapta ka tarik pengin sedang yin sapentik nyepi baru kikur isi benta ya kene kopor ngapen bena ya kene ka program balungkot jungi ni dapo sebut apa kut kuble sebut nyepi baru